evo nas ponovno Steve Game kanal i danas ćemo igrati GTA Samp trke, s nama je tu Marko. I ovo su kao neka trkačka kola, tako da ono, vidjet ćemo ko će pobedi. Inače server je Uj. Koji server? Uj, ovo server je Uj. Neki on šta će. A ne može se gura, ne. A nema veze. A si bili zavezan. Ovdje nema prvi. Ja, pa ovo je ko na skill areni. Ti si igrao trke na skill areni? Ma ne, nego put je kao na skill areni. A zato što ti zato što to ovo garantijstvo. Uje. Evo Gu se zove, znam kako. Da, ovo je ozbiljna trka. Znači, odigrat ćemo 3 trke. Posljednja trka će da bude... sam te prestigao, ade Marko. Ne! Stani! Neću ostane. Spamuj klik, spamuj! Nitro, daj mi nitro boost! Vidite, znači očekujte... Nemojte da očekujte... Kako ste ispred mene? Ti si izgubio. Ovo kako mi nešto zakočilo, jao majko mila. A nema veze, nema veze. Znači neće imati DNF zato što nema facecama, pa možemo da dodelimo krunice. Ajmo, i po kod nema te respawn, tako da... Da, nema... Mislim da ne znam. I Stefo, ne znam, ali ti, ako hoćeš napraviti video kako skinuti sam. U stvari možete li teško? Ako hoćete, bacite like. A možda ćemo da odigramo i više nego jedan trka, pošto je ovo stvarno kratko. Ja si nešto zakočio i ja sam te prestigao. Da, jeste, zakočilo mi nešto, vidjet ćeš u klipu. I evo ga cilj. A ne, pa se čekaj, ne. A nisi valjda ušao cilj. Jesi. Okej, znači ovdje sam prvo trku, sad ću vidjeti koliko sam ja u stvari bio brži od njega. Dobro, i vidim, evo vidite ovo. I mi se vidimo u sljedećoj trci.